May we present Gipresenta ni Interior and Local Government Minister Attorney Najib Sinarimbo kang President Ferdinand Marcos Jr. ang kinatibuk-ang sitwasyon sa nahitabong trahedya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao hatod sa paglampurnas ni Bagyong Paeng sa rehiyon. Miabot sa 44 ka mga munisipalidad ug usa ka syudad nga mao ang Cotabato ang apektado sa baha ug landslide. 5 sa Basilan, 6 sa Lanao del Sur, 1 sa Sulu, 1 sa Tawi-Tawi ug 37 sa Maguindanao. Miabot na sa 52 ang patay ug pinakadaghan sa Maguindanao ug 13 ang missing ug adunay 217,719 ka mga pamilya ang naapektuhan. Nagpabiling lisod ang sitwasyon sa mga tao tungod sa kadaot nga hatod sa bagyo sa ilang kabtangan. the major challenge is the Labu-Labu Bridge in Datu Hofer. Per information from the PMO of the DPWH operating in the region, they will be able to repair this in 3 days, Mr. President. Currently, motorcycles and individuals can actually cross the bridge. The third important lifeline is the road network that connects the municipality of Datubla to the center of government in Cotabato City. There are 3 blockages here, Mr. President. One is the damaged bridges in Datu Udin, Sinsuat, 2 bridges, and a landslide that has fallen on the road along Matuber in Datubla, Sinsuat. So we cannot use this one currently. We cannot use the Datu Udin, Datubla access road to bring relief to Datubla. There is an access road which is important from UP going down to Datubla. The problem is the bridge in Barangay Kaba-Kaba, which has been damaged on both ends. The approach of the bridges was destroyed. Effective yesterday, the local government units of UP and Datubla managed to restore traffic in this bridge, Mr. President. Palisda na isab ang paghatag og hinabang tungod sa mga guba nga dalan ug tulay ug anaapay landslide. Busa ang ubang hinabang ginakarga na lang sa pump boat. Girekomenda ni PBBM sa BARM nga sundon ang sistema sa DSWD sa pagputos sa mga hinabang nga ihatag sa mga apektadong residente. So if you're going to make your own packs, pwede siguro gawin natin pareho doon sa binibigay ng DSWD because that comes from a long experience na what are the needs of the victims of a calamity like this. Gipasabot sa presidente ngadto sa mga opisyal sa BARM nga dili palisdan ang mga survivor sa bagyo hilabi na sa ipanghatag nga hinabang. Just give everything. Hindi yayaman ba yung tao na meron nakadoble siya na food pack? Hindi yayaman. It just means he will eat, the family will eat for another 2 days, 3 days. So, wag na natin masyadong intindihin yung bureaucracy. Basta paratingin natin yung relief, alam mo, naghihingalo yung tao eh. Life and death na sa kanila ito eh. So wag na tayo mag-antay na may ticket, wag na tayo mag-antay na puntahan na lang natin, basta ibigay natin. Kung hindi magamit, dalhin natin sa ibang lugar. But we have to make our SOPs more efficient. Dakong hagit karon sa gobyerno sa BARM ang nangahugma katulay kay lisod ang transportasyon sa mga tao. Sumala sa presidente, kinahanglang magtukod og district office sa Public Works and Highways. Who is going to do the repair on the bridges? It is a combination, Mr. President. In the case of National Roads and Bridges, it is the Project Management Office of the DPWH National, who also sits in the Operation Center in the region, sir. Why you do not have a district office in the Bangsamoro? You should have a district office. Para hindi, that's just a management office. You need, pagka ganito, you need a district office. Bakit wala pa tayong SEC money? Bakit wala pa tayong district office? I understand, Mr. President, that this has been the arrangement made All right. when the bar was established. You should look into that because it will make everything much easier.
Mikalma na ugyuta ang sitwasyon sa mga biktima sa baha ug landslide. Apan, nagpabilin paghihapon ang ubang residente sa evacuation center.